maze mweje mwese numeno bageza none dufanyaje we manje we misoso za nini bya blague gusa peti bureka za mambo izo mambo za uzuruva je nazihaza guza n'ikintu cyubaka kimeze bye none suko nye mwino ndwise niko ndafyatura neza ico kubaka nico burafya amatafari misi unaona ile demo yangu ya wapi wewe acha none ngo murongore wewe subiri kidogo nikwambie sema mimi nimeenda kwenye ligara ikaongea na wengine wa binti eti na babo kakitenge ya kitenge peti nisaserie mambo sio boka ni ngumu maze kitenge ko jamanza mu hagarika ubunkwere taka munipe fasa ngoja undiacha ndikunkorera ku minota jemba misi taka munipe nimeza kademu kamoja nataka tu nimeza kademu lakini ufuza taricho no problem kitonyene maze lakini ushaka taricho twasimuka kazwe anaronka narakibwe sinime idemo zishiriyemwo utapata tu maze gusa mademu wote wa 10 ndo wangu peti ya wewe nawe uranyita acha kwanza nende kusobaga peti wewe nisobaga kunani kiga peti Jene ujya mupeti. Je ujya rongiza imisi tugera nawe je narambona. Urazungenda muhe goma ndamukubitiza nyina wiki. Umishaka ina muvuni gufajya umushasa. Peti. Hagoreka ndazandika ningo gataraza. Nash. 69 yego. Essence. Wibagiye aba telefone nyina nyokuru wiyu. Isa 86. Asuko nyene. Reka nakwereke. Uko nyene. Mwereke peti yangu. Wewe ndakwemerera yo mutukurondere peti akodi choke mvirira kwereke numara maze oya je toto mushira ushira opérateur kwereke blague muvuge aho tuva aho tuvugira numve peti nushire hasi nurishe ndakuze ukayima none ntiyashase demu mu telefone demu ceceka nizinyene we pick up weje we nayo nanjye weje allo rero nimero jaze ku merci muradutungiki wewe je nta muntu numwe ntunga nimero niboneka muri kano kanya peti nwavu ndundi possible we allo baby ko bien ego kweli yewe na mwisto beba tano ko tunawe ego unai hapa kidogo chini huko ndaje hatari maze amejaniambia ni wai hapo ifo kidogo umviriza peti ntusarishe nuzabasasha ndababwira icavuyemo peti yangu kandi rero bazireke kwanza ngene uzuguhagarara jewe magarara kechi peti wewe unataka kunisubira oya suko magara yakute peti wewe nakwigisha inshuro nyinshi gusuma ngo ntavyibona wewe ne wanyigiti jibiki wewe akafyeri weye mene nakuzi none kajya nyene we maze ushakunze gucira inkunda imbere umudemo unamberekera rero uza tudukore kumenya kwanza sivyo wewe see you sawa mimi naenda zangu wewe kusabisa abantu dushire hasi afsho tomorrow yes wewe toka huko maze kesho naenda huko pumbafu hapa sa second oui nageze why kuna nitevyaga weda hatari kwe na ndi hano nyene nyaruka ntuzi ega kwe hano nyene imbere y'igipoto ca Regidezo niho ndi yega ameze nyambia nihagarare huko sasa gusa gicurane naco kirandembeje haba nsarika andahagarara kwanje uze yatangwe kwitebya ndamuheba je mfise benshi shora kwitebya kanda mu bipi rya nyuma allo come I'm here I'm shaken yeah yaruka ewe no mbe hano murabana za masaje hewe
ewe bonga reka kwirabisha Ma. ninde oya ndikundabaza ninde yari karan telefone yari wowe uri kuran telefone oya usanze meze uko ndikunda meze usanga maze kwa kijujwe uko wewe ungize ukuri ungizwe ngena mafashe nga wewe ingo reka gumugenda wewe umwana wanje harageze aho telefone aje mama wawe reka basi maze ko badandaza ibijumba harageze aho telefone aje mama wawe oya urumva ugeze umujyamo wiratagoye mbeho yereka itelefone ko ran telefone wewe usanze meze uko ndakanya telefone ko ran telefone cyenda kunigure urumva nari meze uko igisumi kibandika mayibo maze ko mu mayibo hano mayibo gusa hano uri umusazi mu mutwe ewe urakeneye ko nakusani papa warira kandi uragara burya kandi juma je n'amaplata ni ko mungana ingo garuka hagarara ndawa je nyina wawe uravyuka urundi wubaho sekundasha ndi nyina wawe uranyumva oya urumva harageze yaho wowe usigaye wimbira kurira kusani papa warira ngira mandira mu nkoko akondera kuzana mu nkoko ko gisa cyamaze kubikibana ubu ni sanu wakomeye umutwe wa mwana wawe nyereke telefone wanabonye telefone kwa nari meze kumbe hano karadada iyo